Yo, Mr. Boy. Mwega muthikiriria na mwirori wa Miaki na Membe TV ngwiraga hano ho mucii wigue wi mucii ngetomorwo wa Kimani. Riu mambura magithiete ona mbere wega, o mundu agagitugwo kiria gigiake na aria makimwendete. No hari wa Kirumba ni arakiamukirire iheo mama ni kuma kuri arata ake na aruna ake. Twakiigua makambuni manene ta Tuskys nako no Njohi ni arakiheirwo muno, haria twakiigua agiteta akiuga murehire muno na ndirahonokire, no agagicokora agakorwo ni ta Jokes arakiuga haria. Ni arakiamũkirie iheo njega ni muthenya wa 26 ni Boxing Day. Kwenda kuthomera maundu niguo maundu matigakiume kanua-ini gakwa. Tukona wa mbere akauga atiriri, Baby Topper ni mweupe, we ni mũrathime uyu. Ni acokauga atiriri, heri wewe, mimi hata Christmas nilikula githeri na maji nikatosheka. Agicoka agagitheka haria. Mkurugenzi akauga atiriri, tunataka kujua sisi kama tunaelekea wapi, got me town. Akirekia kiugo kiritu haria muno. Njeri akauga atiriri, so Boxing Day ukuwa serious? Horia kiuria kiega. Binti Zayuni akauga yani kuwa watu hupewa zawadi, kuna watu hupewa zawadi saa ile wengine wetu tuamka kumalizia food ya jana. Horia kiuria kiega fiu. Mama Skyla akauga, Mungu kama marafiki wangu ni vumbi basi warudishe Kitengera. Gicoka undu wake agakiuingira muno. Dennis akauga atiriri, ujajua umezeeka sasa. Akimuria kiuria nake tondu riu andu matikiaga wa kuuga. Wanjiru wa Thuo akauga atiriri, haya you see the meaning of Boxing Day, wengi wetu ni box ya kiberiti tu tumefungua leo. We tumakirikia maundu mao maku ni mariku? Comment hau thĩ na utuike wa gushare.